Starica Sava Ivić živi od socijalne pomoći. O njoj brinu aktivisti Crvenog krsta, a volonterka Jela joj svakodnevno sprema hranu. Donosu svega, evo vidiš. Eto. Donosu vrte svega, i krepovi. Evo i Vrenike donijela. Njoj je potrebna pomoć, ne samo moja, nego svih nas koji imamo srce i dušu. Mi moramo da povedemo računa, a ne da u izobilju živimo, a ona da ne može ni da jede, ni da se obuče. Trebaju joj pelene, treba joj hrana, treba sve. Zahvaljujući dobrim ljudima, Sava u svojoj muci nije sama, ali na području Šamca ima još ljudi u sličnoj situaciji kojima treba pomoć. Zato iz Crvenog krsta pozivaju građane da u skladu sa svojim mogućnostima doniraju novac, hranu, odjeću i druge potrepštine za siromašne sugrađane. Tokom trajanja ove nedelje solidarnosti Crveni krst će angažovati volontere i profesionalno zaposleno osoblje kako bi zajedno podigli svijest naših građana i podsjetili ih na značaj humanosti i pružanja pomoći ljudima u stanju socijalne potrebe. U nedjelji solidarnosti Crveni krst je organizovao i akciju dobrovoljnog davanja krvi. Aktivisti i volonteri posjetit će najugroženije i dostaviti im pakete hrane, te putem promotivnih materijala i društvenih mreža pozvati građane da se uključe u akciju prikupljanja humanitarne pomoći.